America khopui Washington DC bulloka Langley Virginia chu kholian tak niloma se America sarkar tan chuan khopoi mole hluem mai anisi a achan chu khua chuan America sarkar mun poimo berte zingami George Bush Center for Intelligence anti chu a omwangani July mun chu ral thuam changkang ber nena ven ni in minazong tan tlopo mai thei ani haulo July mun chu khovela intelligence agency ro pui berpole America sarkar po in achuan em Central Intelligence Agency te na thon mun pui le an thlok bur thaber berte in kul na mun pui chu ani CIA te chungchang hi khovel hriata phauchua ani ngai mi lo na chungin an ro pui zia le America sarkar ta na an tangkai zia ero thuplen tak thei ani lo then khat chuan he CIA hian langlo ruama tangin khovel su khek le hoi her zong hi an thunun vekani an ti hialani chutiang taka pol ro pui CIA te chanchin hi han bel chiang don te ang CIA lo in din chuana bul chu khovel indo pui pani na hun lai atang dai to khana ni a ma se chuti lai chuan CIA ti ming ero alapulo ani indo pui pani na khan America sarkar chuan en thatu pol pakhat Office of Strategic Services OSS anti mai chu adina chu pol chuan ral thuam le silai mangin mel maram te chu bei velo ma se indo pui pani na a America le alam chang te chak thei chan lian tak le anu zel khenga khovel sarkar thil ti thei ber pol an ni chan ero an ni tat si ani kum sang kha zakwa somthum pakwa le sang kha zakwa somli le panga inkara khovel ram sang keikani inti chin te ral thuam thaber ber manga an insai pup lai khan he en thatu polian tak khovel khriata tlang zar ni hau si lo din chang hi America sarkar chuan alo shadai to ani he pol OSS lo indin chau thei nan hian sul sutu poimo berte zingami chu William Donovan ani William Donovan chuan indo pui pakhat na a aton shet lo nei to atangin ral thuam le silai ringotin melma te chu hne thei an nilawa an chaklo na thuruk le an ral rel dan kim chang shetura en thatu inda poimo zia alo muthiam dai to ani Donovan hi America rama chuan ngai san a hlo hle a Father of American Intelligence anti hialani heti hun lai hian OSS te hi khovel hriata an thang chuak me lowa achan po langsar lo theyang berle aruk theyang beratna an thowang ani ber OSS agenda chu mi pa ngai ang maya omin mel marama te en thak na an thoka achen an pem lu ta nupui fanau te neya chungkua hial din te po an omani ma se chung agent te chuan an tumber US sarkar ta na information thaber ber nei chu englai ma in an thei ngil ngai lovani indona le ral thuam manga inti siak na khovela chuan chung an information nei te chu US sarkar tan chuan a hlutak zetani abik takin nazi opram Europe le Asia rama te na changkai tak an thok ani ma se agent te chu an van nei reng bi khau lova then khat chuman chu an oma sheom taka ngai saka ti hlum hial te po an om ve nual thawani tin then khat ngai dana chuan man chhuwa tak lo an va pem na hmuna in beng bel hlen ta ma se en thak na ero ban san to te po an om ani indo pui pani na chuan America le atho pui te allied powers anti mai America ram te United Kingdom te China le Soviet Union te chuan ne na an changta a ma se remna le muan na chuan rei dai lovin indo pui pani na in lungrual em US le Soviet Union te chu khovel ram op tu ni in chu in anin ngir ngau chawle ta ani indo pui pani na angin atak taka indo lo ma se ral thuam nei thata in tlan siak te politics manga in beina le in tlan siak na te le
in erna hrim chu an in beina an ber mai hei hi Cold War an ti chu ani a chan ber po langlo lama indona na satak a omwang ani US le Soviet Union sarkar chuan enge an hlau ber po hriat si lo hian an in hlau tona an in venga nun ral rengin an omani ber mai chung in beina le indona awang chuan US sarkar chuan en thatu pol no chui thiam pol lian tak intelligence agency rin tlak tak amamo ni na hreta a ti chuan sangkhat zakua somli le pasari a US rel kholian ber Congress chuan National Security Act of 1947 anti chu pasin chu dan noya chuan anram ven himna tur kong sanga malak na tur aduanga chung zinga chuan CIA din po hi atelta ani CIA te na tho dan tu ruangam po siam fel ngal ni in CIA te chuan rampo na changa US be na om thei om ang te thli thain an din mun ti der thong thei an omem ti en fia chu an hna ber tur ani FBI te angin ram chung ven himna le in rel bol na lama ero anin rol lem lo ani atira chang rengin CIA te chuan aruk theiang berin hna an thoka lansar le mi te hriat ni chu an hlau ber ani zokani adin tir phat atangin CIA te chuan na changkai tak an thok ngala kan soitak ang khan a hun lai khovel chu mun nia a in then phok ati theya le lama US le alam chang te an oma le lama Soviet Union le an lam chang te an om thungani nasa takinanin ela ral thuam anin nei that siak mai baka van thengreng lu chua lama tele zirna huang sanga te anin ela kongtin renga an in el ani ber mai chutiang khovela chuan CIA agenda chuan an nuna thap tak mewin en thak ma chu an thoka achang le mi satlia civil mi angin an oma achang chuan a hun lai technology le thiamna sang ber an man ve tum te po a ombok ani CIA te chuan melma te en thak na an man tangkai em chu Lockheed U2 bomber anti thlona hi ani he thlona hi mel sang tam tak a thlo thei baka van sang taka te thlokin melma te hriat le mu hau loin melma te ram chunga a thlok lut theya thalak thatak tak te ala thei ani chung thalak te chu melma sipai mun puite an ram ro rel na sang omna tele an ral thuam thaber ber an chek khom na mun te ani tlang pui thin ani CIA te na tho jinga langsar le ropui berpol chu Cuban Missile Crisis anti hi ani kum sangkha zakwa somruk le pahnia chuan CIA te chuan an thu hriat bo zuinan Cuba le ache vel chu an thlona chuan vor Lockheed U2 mang chuan an en thli thlai vela chuta an thil mu chuan abara khai tak zetani chung lai ram vela chuan Soviet Union chuan missile thanem tak nuclear ral thuam manga thuam chu alo che khol trun mai ani chung missile nuclear ral thuam phur te chu US lam hoi chuan thlo chu mai in rengin an lo om rengani ti an mu chuak ta tlat mai an melma Soviet Union in nuclear ral thuam mangin atin rengani ti US sarkarin a hriat chuan rang takin chet alave ngala khovelin indo pui voini lai ma chonzo chi awang le indo chuan thil tha engma a hring chuak lo ti an hriat chian to awangin do kana soifel turin US sarkar chuan Soviet Union chu ador ta ani nisom pathum chung lekin buaina chu chin fel ni in nuclear ral thuam manga in be na chu pumpel alo ni ta ani indo na dang a thlen lo nan le buaina chin fel ani konga hian CIA te na tho hi aro pui tak zetani CIA te hian ral thuam manga in be na le indo ringot an buai pui lova khovel sarkar kalphung dik lo le mihring dik na chanvo balzu tu te po an bitum zel mai ani chungan na tho langsar zual zinga chuan kum sangkhat zakwa somale pathuma Operation IX manga Iran dictator Mohammad Mossadegh pai thak te kum sangkhat zakwa som saria chile sarkar pai thak te le Salvador Allende a sarkar nuai bo te hi ani ome
CIA te hian naro pui tak thok thin ma se an hlotling reng bi khau lova mual pho takle zak taka an omchang te po a omve thawani an mual pho na lian ber nia an soi thin chu kumsang khat zakwa somruk le pakhata Bay of Pigs invasion anti maya Cuba ro rel tu Fidel Castro pai thak an tum na hi ani he in beina hian CIA le US sarkar chu chiang takin a hlo chama nunna tam tak an chan pha hialani a hnu zel a hriat ani danin CIA te hian hriat lo tam tak le chui chian lo tam tak an lo nei awangin he in beina hian an hlo cham ani tin 9/11 in beina an ti mai Osama bin Laden le a hoten US sarkar mun poimo an be tum khan CIA te hian bin Laden a chu an zong mu thei reng lo maya kum som chuang zet an zon nuwa bin Laden a chu Abbottabad Pakistan an that thei ta ram chau ani kha hlotlin le hlo cham in dot zut thin ma se voin thlengin CIA te hi America sarkar ban ding lam poimo tak an lani renga khovel hun shanga in zar pharin mi puizi nga ang khosa in khovel in lumlet le politics kalvel hi ngun takin an na thli thlai renga an na tho ro pui tak le an hlotlin na te chu khovel hriata phaulan ni lo ma se khovel ral muan na atan le remna le muan na om thei nan alang lo ruama tangin na an la thok reng ani